ja sam arhitekta i vlasnica arhitektonskog projektnog biroa SB Project. Danas pričamo o jednom simbolu Beograda, Palati Beograd, bolje poznatoj Beograđanki. Beograđanka se nalazi u centru grada, u ulici Kralja Milana, visoka je 101 metar i ima 23 sprata. Građena je od 1969. do 1974. godine prema projektu arhitekte Branka Pešića. Zanimljivo za ovu zgradu je to da je ona preteča savremenih pametnih zgrada i da ima ugrađen sistem podizanja i spuštanja roletni u zavisnosti od upada sunčevih zraka. Sa 23. sprata ovog objekta se pruža jako lep pogled na naš grad i nadamo se da će ovaj vidikovac uskoro postati dostupan svim građanima. Vidimo se naredni put uz teme iz arhitektonske prakse i zanimljivosti našeg grada. Pozdrav!